community based rehabilitation ki rajafada jazira hadi kudi community ta dirul munda gaum taka WHO faraton mi farma kore first strategy then community based rehabilitation program ge magadu amazaki e mujtama ekka tibbawa nukudu terikan hunna farataka israv vehinna beenum waane hitirikama e befulunge dirulumuge halatu mige femwaru rangalu kurumuge gotun rashu femwaruga lipen hori wasiletta bihaves podaka beenum kuru CPR ge program ge terein paif kahala hedumetta ki hama mi nukudu terikan hunna farataka israv vehinge dirulumuge femwaru kurimis fa kuri gota rangalu kuruma for kodde hedumetta misalaka mi israv vesaka beenumani e mihaku gowagen beeruga kuderu kolka hingalan daane mi himijeyam CPR program edueriko e intizame hamajesse daane nooni nukudu terikan hunna farataka mi ituru hiterikama beenumani unge nuga hinkamuga wani nama e rashakun mi mihaku medueriko e kuchaka nooni mihaka eku e waki wagut kolen heda kollagen e mihakan e tawlimi gotun unganna denje he bike kahala kanka unganna dinuma mihar mi matoluga kuriya migenda tamren program ki community based rehabilitation program mi matoluga rattauga hinga iruga mi hingane befruna beenumani bai muhim mawlumat taka hunarta taragi kurme gotun kuriya gende program de mi tamren program ga mi magadu kotteka pair mi wani ibaw memberum ti hameya eku mi CBR programs taka ki e rashekke mujtamaoga tiba befulun isnanga wagen kuriya genda wani programs taka wati algol men mi faruge tamren program mi kuriya gendani bayra rashon hama e mi e rashuga isnanga wagen ijtimai kankamuga harakat teriwa befulun mes himene ko ministry ga amazaki mi tamren program fahu CBR ge mi waki activities taka rashuga kuriya genda iruga e activities ta kuriya genda befulun na ministry ge support for ko devigen we have is podaka mujtamaoga nazuka haltuga dirol munda faratta paru erik kuriya gendiyo